Om Swastiastu. Inggih dari sareng sami para ulama, prajuru adat, keraman desa, lan seketurun-turuni sanewang yang titiang, para semeton sane kasane titiang. Atur suksema antuk dari sareng sami sampun rauh ring acara lan galasane pejik puniki. Yang atur pangwibagya ring Sanyang Widi Wasa duaning iraga sareng sami merasida mapaduayana ring galasane becik puniki. Sedurung titiang lanturang penyamra tiang jagi ninahang angga titiange. Titiang mawasta sanyuman Kertajaya, titiang pinaka rarama sang alaki rabi puniki. Driki pianak titiang sane lanang sane mawasta sang Putu Anom lan mantun titiange sane mawasta sang Ayu Chandra saking Sekawati. Sedurung acara kuwiwahan puniki kelaksana, wenten acara memadik sane sampun kelaksana ring Raina Dibi. Inggih sesambut punika wenten acara masakapan dan kuwiwahan sane sampun kelaksana ring Balai Dangin. Kuwiwahan puniki kelaksana madasar antuk saling tresna. Inggih mangkin kelaksana acara resepsi sane sampun keijen ring uleman punika ring galah mangkin. Sedurung titiang muput penyamra puniki, titiang lunas ring ide dane sareng sami presida ngemolehang doa restu antuk sang alaki perabi puniki setata rahayu lan becik keluarga. Rika wenten boga Sumatera ring Balai Perantanan sane sampun kesiagayang titiange. Napi jawenten nika kegelahang sareng sami. Sedurung titiang muput acara niki tiang lunas ampura yening tiang wenten kekirangan ring acara niki dan nyamra titiange. Inggih tiang puput antuk pramu santi. Om santi santi santi.